rimwe naturutse ko yanditse umuntu atandukanye n'abandi akunda imico yabo n'igihugu ciwe none rero mwananje vuza amakembe mwana niko karanga nuko rwisoni niyo kavukire tababatiri tujya patanta tararira tantararara. Ico giteramo camaze imisi 3 mu gisagara ca Kigali mu karere ka Gasabo ku kigo ndangakaranga c'abafaransa kiri mu gace ka Kimihurura cahurije hamwe abahanzi batandukanye basanzwe babi Kigali baturutse mu bihugu bigize akarere ndetse nabo mu burengero bwa Afrika na Afrika yo hagati baje kwamamaza ibyo bakora barimwe abo muri Cote d'Ivoire, Ethiopia n'ahandi. Abaganiriye n'ijuru rya Amerika habarimwe abarundi, abanyarwanda n'abakongomani biganjemwo ugwaruka abavuga ko kababereye akaryo keza ko kumenya imico y'ibindi bihugu. Turaba models twaje kwerekana imyambaro ya culture y'u Burundi. Icyo nobasha kubabwira nuko nishimye cyane kuba ngiye kubona iyindi mico ntari isanzwe nzi y'ibindi bihugu byo muri Afrika. Ngende umunyarwanda. Iki gitaramo kwerekana imico myinshi y'ibihugu bitandukanye byo mu karere. Tuye kwerekana imico ivanze hano. No kuvuga ngo nimba mpuye no mu Rundi turamenyana urumva tugenda dukora ubushuti tukubaka ubumwe bwa Afrika. Umurundi kazi icambere muri no festival nishimye uburyo abarundi n'abanyarwanda n'abandi bantu bo mu bihugu bitandukanye bya Afrika twahurije hamwe imico itandukanye tukagenda twerekana imico yacu. Ivyaranzwe n'ico giteramo birimwo kwerekana imico y'ibihugu byacitabiriye harimo no kwamamaza ibyo bakora. Bavuga ko yari inzira nziza yo kumenya akamaro ko kugumana umuco w'ibihugu bamukamwo. Cyane gose mu gihugu cyacu cyose wojamo wotsimbataza umuco wanyu. Ese tumwe abantu usanga bagiye nko mu bihugu byo hanze noba mamariza cyane gukunda umuco wabo kandi bakawamamaza bakawukundisha n'ibindi bihugu byose. Rero ikintu byansigiye ni mbona kuyemo ahangaha nuko twebwe nk'abanyarwanda cyangwa se twebwe nk'abanyafrika tugomba kwerekana ibintu byacu tukabyishimira. Benshi mu bitabiriye ico giteramo bagwiriyemo ugwaruka ari nabo berekanye ingabirano zabo zitandukanye banezereza abitabiriye igiteramo mu mbyino, intambo, kuvuza ingoma, kwerekana imideli itandukanye n'ibindi. Ibyo byose basigura ko bikomeza urukundo hagati y'abanyafrika bagasaba ko bitogarukira ngaho. Kumenyana kandi tukagenderanya ni byiza cyane, ndifuza ko byohora igihe cyose. Hari ikintu bishobora gutuma ciyongera ku bigendanye n'urukundo dufitaniye hagati yacu nk'abanyafrika. Byubaka relationship hagati y'ibihugu byo mu karere harimo no kongera urukundo muri rusange. Ubu ngiye ukuntu navuga nishimye cyane kuko nabo turi gukorana ubu ngubu ni abarundi kandi nanjye ndi umunyarwandakazi, so rero ni ibintu byiza cyane. Rero byahoraho ni byiza cyane. Bimwe mu byari byitezwe nk'umusaruro muri iki giteramo nuko umuhanzi agomba kuba igikoresho c'ubumuntu ku muco nyafrika, ubumwe bw'abanyafrika bugatsimbatazwa. Niyo nzima Yannick arongoye ishirahamwe Iteka Youth Organization ari nayo yateguye ico giteramo uku nikabisigura. Tuzavuga nk'ahanya hari abakongomani, hari abarundi, hari abanyarwanda, hari aba-Ethiopiens, hari aba-Camerounais, aba-Ivoiriens, bose baje kuvuga ibyo bihugu byose byaserukiwe, hari aba-Tanzania. Nico tuba twifuza cyane ko ubwo bumwe busimbatazwa kuko niyo ntego niyo yari intumbero. Iteka Youth Organization isaba abakiri bato kureka guhurumbira cyane ibyo mu bihugu byo hanze, ahubwo ko bakwiye kubanza gukunda iby'iwabo. Niyo nzima Yannick nanone iyo bahurumbira cyane ibyo hanze biragoye kuri abakunda igihugu cyabo. Rero imbere yo gukunda igihugu cyabo bagomba kubanza kwikunda, bagakunda ako karanga kuko ufite akaranga batayibanga nta identity bafise. Cyambe na mbere ibyo hanze byari bibi, ariko kubirutisha iby'iwacu nivyo bica biba bibi. Kuko atabimenya iby'iwacu ni byiza cyane, bigatubakundishe kugira ngo ejo canke hirya yejo tubone abantu bashobora gufasha iterambere, kuko umuco n'akaranga ni ibintu bifite
isiguro nini ku iterambere ry'igihugu. Ni igiteramo categuwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umuco nyafrika uba ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa mbere buri mwaka ku nsanganyamatsiko igira iti ubuhanzi nk'igikoresho c'ubumuntu. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.